Slavo geli hevala, bevi meroşa baş ve u her tiştrey de be. Na jbo bersevandına pırsale peşveri ve me. Dizanım hinek dereng mali adrevitiye ki de bu. Nu vegeriya. Ez ê hewl bidim hemû pirsê we bibersivînim, hemû pirsên ku me ji nav hilbijartine lewma zêdeyî 10,000 pirs hene hatine pirsîn. Elbet ji vana gelek jê dubare sêbare heta hinek pirs bi dehan bîstan caran hatiye pirsîn. Me ji nava pirsana gelî hevala hinek pirs bijartin yani weke bi du awayî kategorî kirin. Ye hinek jê di taybet di derbarê jiyana min şexsî de ye û bi rastî pirsên gelekî taybet in. Bawerim hin tişt heye cara ewliya ziyaneka bi were parve bikim. Di derbarê jiyana min şexsî de lewma gelek pirsên wisa hatine. û yê din jî beşa duyemîn jî wê piranî bi pirsê gelemperî be. Em ê wan jî hewl bidin bi dilekî vekirî bo we bersivînin hevalên delal. Tu çima wisa xweş dikenî, tu çima wisa şêrînî û çima ew qas kes ji te hez dike. Ev sê pirs yani bi dehan bîstan car hatiye pirsîn. Lê her du pirsê ewlê dikarim vê bêjim gelî dosta bi rastî ev kubarbûna we ye, ev şêrînbûna we ye, başbûna we ye, bi rastî canik û camêrbûna we ye. û vêyanekî bawerim şansa min e jî lewma gelek serbilindim bi dostaniya we hûn her hebin. Yadî jî dibe çima heqas kes ji te hez dike. Vê helbet divê mirov ji wan bipirse lê bi rastî ez vê bawer dikim hinekî dil yani dil muqabilê dil e jî û hûn her hebin. Ekrem Gül dibêje tu çend salî yî? Ez 44 salî me hevalê delal. Asya 113 dipirse tu li ku derê dijî? Ez li welat dijîm hevala delal. Li Ewropa nînim yani li welat dijîm. Herî zêde li welat bextewarim rastî jî. Belê. Sevcan dibêje tu ji ku derê yî? Eger mebesta te ez ji ku dayîk bûme yani li ku dayîk bûme ez li dêrika çiyayê mazî ji dayîk bûme li gundekî dêrika çiyayê mazî. Lê ez dibêm yani ez xwe ji tevahiya welatim weke ji tevahiya welatim hîs dikim. Xwe aîdî hemû welat hîs dikim. Rojhilat jî, Bakur jî, Başûr jî, Rojava jî. Hevala delal. Selim Pek dipirse zarokên te hene û çend salî ne? Zarokên min hene û emrê wan di navbera 19 û 27 salî de diguherin. Sevgül dipirse li ser zewaj zarok dê û bav xwişk û bira yani li ser jiyana te taybet li ser medyaya civakî gelek gotegot henin û em êdî nizanin kîjan rastin kîjan derewin. Tu dikarî ji kerema xwe re hinekî ji bo me zelal bikî. Niha dixwazim vê mijarê di serî de yani mijara zewaca xwe ewlî serî de hinekî ji we re bêjim gelî hevala lewma di derbarê vê axaftin jî vê mijarê de axaftin jî ji bo min hêsan nîne. Ez zewaca min wisa dest pê kir berî werim dunyayê dest pê kir yani hûn ê bêjin çima derî gotinek Tirkiyeyê dibêjin Beşîk Kertmesî. Pêşî xwişkek min mezin çêdibe û kurek çêdibe yê apê min. Apê min ji bavê min re dibêje bila keça te ji kurê min re be. Tê keça xwe bidî kurê min. û pişt re keçek min çêbû kurekî te çêbû ez ê jî keça xwe bidim kurê te. Bi vê gotinê dest pê dike û piştî tabii 6-7 sala jî em tên dinyayê.
yani dema ku ez hatim dünyayê vê rastiyê hatim dünyayê. Heta heft heşt salî bûm gusîlê xistin destê min, ez wê demê diçûm dibistanê. Mamosaya min hinekî hêrsa xwanî yani got ev çi ye texsiye distê xwe ji bo te zû ye, bawerim wê jî gote got bihîstibû. Min nizanî bu çi ye rastî jî. Piştre heval mevalê minî polê de qerfê xwe kirin û keniyan. Yani min cara ewlî fehm kir veya tiştekî ne li rê ye, ne rast e. Bi rastînekî giriya bûm jî, piştî çûm malê bi jiyadê re got ez îdî naxim destê xwe. Yani vê wek ev rastiya zewaca min ewlî hinekî vîya wî dest pê kir, piştre xwişka min û kurê apê min dan zewcandin, lê ew em gelekî ji wan biçûktir bûn, yani heta 15 salî sekinî, 15 saliya xwe jî de em dan zewcandin. Yani sala berî bizewcim nav zaroka de me veşartok dilîst. Niha di derbarê hin mijara daxaftin bi rastî zor e, loma merivên ne jiyabe ev tişt gelî hevala. Ew ê nizanibe ez behsa çi dikim. Yani yani ez çawa bêjim, fîstanekî ne li gorî bejna te hatiye dirûtin û wê çaxê min got qey jiyam xilas bû bi rastî jî. Meriv nikare diya xwe, bavê xwe, xwişka xwe, welatê lê têtinê hilbijêrî. Lê meriv dikare hevjîna xwe qet nebe mere dikare hevjîna xwe kesa ku meriv pê re bijî me hilbijêrî, lê mixabin di destpêkê de ev heqê min jî ji destê min hat wîstandin. Lê bi min herkes divê karibe îradeya xwe, loma bê îradebûn tiştekî zax zehmet e, divê mirov îradeya xwe jî xwedî derkeve. û her wiha dixwazim vê jî pê vekim, gelek hatiye gotin dema navdar bû qetiya û jiyana xwe guherand. Dema qetiyam navdar nibûm hevalên din, lê dibe ku navdar jî bûm. Gelo kesên navdar heqekî wan tune ye di derbarê jiyana xwe şexsî biryar bide. Bi min tişta eyb ev e, meriv li ser jiyana mirovan ya taybet li ser biryarê wan re vêya bike weke malzemeya reşkirinê. Şaşiyek mezinan yani ya bavan dikare jiyana çar kesa çawa bike dojeh bi rastî jî ev rastiye ku sahib vê mebesê dixwazim vê bangê jî bikim. Yani tu carî li zarokan tiştê wisa neke, lewma ev ne heqiyek mezin û bi min sûce jî yani ev. Piştî salên dijwar zarok çêbûn û lê nemeşiya bi rastî jî zehmet bû, yani me biryara hevberdanê dan, yani veqetandinê me biryar dan. Piştî wê gelek wext lazim bû ji bo hinek birîna sax bikim û mala we û mala muzîkê jî ava be, mala strana. û ji van stranayek jî strana çemo ye û ev strana wê demê ye hevalên dilar. Halîdey dibêje zarokên te çi dikin, yani çi karî dikin? Zarokên min hemû xwendekar in hevala delal, hemû dixwînin niha. Zeydan dipirse navê te di nasnameyê de jî mem arara te yan tiştek dine? Navê minî di nasnameyê jî de yani yê fermî jî mem arara te hevalê delal. Belê, Fatma dipirse tu zewcandî û eger tu zewcandî bî hevjîna te kî û çend salî çi karî dike? Ez zewcandî me niha piştî veqetandinê, piştî wextekî min dîsa hewl da jiyana xwe ji nû ve ava bikim. Bi sozdarê re zewcandî me, navê hevjîna min Sozdar e û hevjîna min ji Serhedê yî û emrê me jî em di heman emrî de ne hevala delal. Her wiha em bi hev re dixebitin. Ew karê
پشت صحنه yani kare organizasyonu و صحنه و ريفا برنا خبات يعني خبات كارين الويدري يعني بقلن بري او كاري وساحمو او دكا ومالاوي اغا براستيجي سركفتية سوزداري كرم كايا دبيجة اف چند سالن تو سترانا دبيجي من خوديتي سترانا دبيجم هفالي دلال لما ستران قوتن بو من اوايكي جياني اوايكي سري درخستنا جياني لیگ اگر تو با آوای پروفسیونل دبیجه جو 2012 ورده با آوای پروفسیونل ستران دبیجم موزیک شنم yani stran بیجم Ayşegül Koçener dibêje heger tu ne stran bêj wiya tê çikar bikira ihtimalek mezin ez ê cotkar bama li mal karê axê û xwezayê gelek hez dikim hevala delal Nurî Ertan dipirse te li ser hesabê xwe yê Instagramê vîdeoyek parvekirû û te di vîdeoyê de jî bi jinekê re dans kiribû gelo ew kî ye ew sozdarê ye hevalê delal hevjîna min e berî sahneyekê û awayekî spontane çêbû bi rastî jî belê Yasîn Alparslan dibêje tu herî zêde ji kîjan stranbêjên Kurda hez dikî Ez ji gelek stranbêjê Kurda hez dikim û gelekî ji muzîka Kurdî hez dikim lê bi rastîyaneke naxwazim navan bidim loma naveyekî bidim yê din nedim wê heyk çêbibe hevalê delal û ez silav û rêzê xwe dişînim bo hemû hunermendên Kurd yê ku muzîka xwe bi Kurdî dikin Hogir dibêje stranên te yê nû hene stranên me yên nû hertim hene hevalê delal niha jî çend hev stranê me qediyayî heye me em xistiye rêzê me em ê bora parve bikin lê weke mizgînî dixwazim vê bêjim stranek min û sozdarê bi hev re gotibû niha amadekariyê parvekirinê dikin bêhêvî me temek nêzik wê bora be bêhêvî me û jê hez bikin Hüseyin Son pirsiye di gelek stranê de de peyva sozdarê heye gelo ew kî ye Sozdarê ji xwe yî tu zane ew kî min bersivavê da Genç Ferit dibêje temenê çil salî ji bo destpêkirina muzîkê gelo ne dereng e Hevalê delal tu nod û neh salî jî bî ne dereng e tu kengî wê enerjiyê di xwe de bibînî bi rastî wext ew wext e lê ji xwe çil salî tu hîn gelek ciwanî Mustafa Wender dibê tu çima nayê daweta Birayê delal em naçin daweta lê dawet tê konserên me ji xêra Xwedê te zanî be em konserê xwe çend kes da zewcandin ez gelekî xweşim helbet bi vê yekê û gelek bextewarî dixwazim ji wan kesan re lê ez dixwazim pirseta ji vî awayî bersivînim bi rastî ne stranê min gorî daweta ye ne jî ez pêm qey stayla min jî pir lê nayê ji ber vê yekê em naçin daweta mixabin Belê Karmo İsa dipirse kîjan kesayetên Kurd li ser hişmendiya te yê Kurdbûnê bandor kiriye Ez spas dikim bo vê pirsê Kengî dêşe Kurdbûna min tenêtiya Şeyx Ahmedê Xanî û Mam Osman Sebrî di hestiyê min de jiyan dide hevalê delal Erê wala ev her du kesana bandorek wan gelek mezin heye li ser min bi rastî jî Seval dipirse ji ewla we de tişta ku meyla we bir ser muzîkê çi bû tişta ku min nikarî bigotin bigota hinek tiştekî bi rastî mirov nikar bigotin bivêje tu gotin wê wî tiştî nikare îfade bike çaxê ez jî rûniştim û stran gotin Suat Ozan dibêje em Kurd em ê kengî bibin yek Bi rastî jî ev birînek kûr e bo me Kurdan yani haya min ji vê heye lê ez vê baweriyê de me kengî neaqiyek li Kurdekî serê dunyayê wê hêla hat û li vê derê dilê me êşiya û kengî me ji hemû cudahiyê hevdû re rêz girt yani em ne mecbûrin hemû zaza bin kurman ji bin ya jî soran ya jî kelhor bin ya jî lor bin em ne mecbûrin hemû Sunnî Alewî Êzidî Îsewî ya jî Musewî bin lê tev li van cudahiyê me
دولمند يعني دولمندیه ما یا جدایی و وقتا ما بدلکی راحت آوان تشتانا توا تشتانا جردو حس کر و ام سر پرسکریکی خوی اساسی لحف کن مگو ام کاتش بکن yani ser merseli em 6 milyon merivin lejbiri başvur navê me di makezagûnekê ge derbas nabe yani bi awayê fermî em tune hevalên delal divê bi rastî divê em vehewin levdû wisa difikir Sirayet Barış dibêje tu ji bo çi konserên gel çê nakî Naha ez xwazim vê bêjim çêkirina ku sazkirina konsera bi rastî nekarê hunermendayê ama hêzek me wisa tune ye yani hêzek me em konserekê çêkin her beşdar bibin tune ye ama hûn zanin li pişt konserekê tiştê çixwas hûrgiliyên çixwasî cûr be cûr hene yani mezin hene yani ne ji hêla aborî ne ji hêla teknîk hunermend nikare vêya çêkin yani hûn bala xwe bide konserê gel yê çê dibin jî yani hem yê bi Tirkî çê dibin hem jî yê Kurda ya Wezareta Çandê çêkiriye ya Şaredariya çêkiriye ya jî saziyên sivîl yên din çêkirine yani sazî dibe vê çêkin lema bi rastî hêzek me wisa tune ye hevalê delal belê Şadî Alî dibêje tu ji bo çi di konserê xwe de wêne bi kesî re nakşînî hevalê delal yani به هزاران کس دی کنسره که فقیری خود زید چاوا به هر کسی رو وینه بکشینه یعنی افجیلا تکنیک ممکن نینه و مرا یکی را بکشینه یکی را نکشینه جی براستی نحقی دبه و هر وها گلک جارا برنامه مجی رینا ده سر مرسلی کنسرک ما هیا پشتی و گلکم بگیجن بالا فری یا جی جانا ریزه کنسر هنه و وکم و جیزانه نخوشی مینا شوبه یا جی نخوشی دن دما ام بگیرن سرما همو کنسره ما بطال ببه یعنی به هزاران کس لیویا مدمینه ناش بروایه کن بروایه که براسی زده ام نکارم بشینه لده و تیرا خواه وینه دکشینه حتی جانا گله کس رایمه دوباره طبعا از وی حس کرنه گله کیف خوشم حوالی داره سدما که ام کنسره وینه نکشینه جی evet Venüs agale dipirse tu ji bo çi li başûr konseran çê nakî niha pirsgirêkek organîzasyona heye mixabin lema kesên ne profesyonel jî vîkarî dikin û mixabin em gelek pirsgirêka dijî divê derbarê de niha konserê li vê derê çê dibe em bi yekaniyek dikarin müdaxale bikin em yekaniyek dikare dest lê werdin bêjin veya bikin veya nekin lê konserê ser merselê konserê Awropa û yên deverê din mixabin şansek me wisa tune ye em nikarin müdahale bikin yani gelek cara em dibe avaya ya herî baş ev organîzasyon em salekê pêr dixebitin konserê du baş çê dike lê konsera sisiya me jî millet jî mexdûr dike tiştê wisa zehf hatine serê me yani Hatta ez karim vê bêjim gelek organîzasyon vê dizanin ser merselê em peymanname hemûyan jî peymanname çêdibe dibe berî hefteyekê gerek ev tişt bibe lê ji ber ku hemû bilêt hatine firotin hemû tişt hatiye millet lê hêviya me ye ji bo millet mexdûr nebe wan kesana jî zane em ji bo millet em ê werin û em ê gelek tişta ji nedîtî werin bi rastî vê mijarê de gelekî me değişînin carna millet jî değişînin yani em bi rastî gelekî zoriyê dikişînin divê mersela organîzasyonan de ji ber vê yekê jî em helbet hemû pêşniyaran dinirxînin bi rastî bi dehan pêşniyartên bi cana bi sedan pêşniyartê bo çêkirina konseran lê paşê em lêkolîn dikin dibînin ku van kesana diqada xwe profesyonel de ne organîzasyonin yani hatta bila hevalên berber û yê xwediyê kafeya şaş fêm nekir lê gelek berber û şêranî firoş û kafe yani dibên em organîzasyonê lê organîzasyon nînin bi rastî jî vî karî fêm nakin hevalê delal lema gelek hûrgiliyên cûr bi cûr ku nayê bîra her kesî heye di vê mijarê de em jî bi rastî dixwazin konserê de asta herî bilind e di asta dunyayê de em çê bikin loma li ba min li ba dilê min û hekîba me gişî muzîka Kurdî çanda Kurdî gelekî giring e
و هر وها اسلاوی خودشینم بو همو دوسته می الباشور لهولی سلیمانی دوهوک زاخوی و همو دورندن خیالا من یک جیه و کلچار هلی ولات یعنی دک بکارم بدله کی راحتی کنسر چه بکم امو ملت ما ورنگل هم لروجلات جی لباشور جی لروجاوا جی اف خیالا من براستی جی زور سپاس شناسی بکسل دبیجه دسترانین خود دسترانین کو تنویساندنه ده پیامک کو گهداری تجیفه نکر به هنه هيا ناب نویساندنا سترانا هناكي وسايا حوالي دلال از گوري خود نویسم يعني گوري حبيبو من هر سترانا من خود سفيرة چي روكك يعني ستران بيجام وسايا وسا دست فكري وسا دا بردوام دكه لي گهدار نمجبوره وان چي روكانا يعني تبل وان چي روكانا وستراني فهم بكه هر کس تما وستراني حز دكه وردگرين جيانا خواه تا مرسله سترانا دلدسوجه خاچريك روباري ديرگولي کوچر اوان سترانی اوینی نینه حواله دلال لیو که اوینی تفهم کرن لیکی چه فهم کر راسته راسم جان دپرسه دبیجه دجبو چه تول برنامه نوروز ناوی اسپاس کن بو بپرسه حواله دلال لما دزانم گله گوته گوتنه لسر مدیای جواکی و گوته گوتنه پرانیج راست نینه از خوازم و مرسله با آوایی که زلال و دسری دجواره جسری دجواره بیش از حتی سال 2017 یا 2018 دچوم نوروزش خواه دچوم برنامه و ساجی گله کی خوشی دلسوزی دچوم لی برسی گلک پرسکری کم دش yani نه ارگانیزاسیون کاری خود که نه کسین تکنیک اکیبین تکنیک لما گلکی وان جوی کاری فهم ناکن yani کفشت بو يعني ما بلكي راحت ما نقري وساوند تشيك ساوند تشيك يعني ام ساوند تشيك شيت ودنجي استروماني خوات وبالانساون حمود تشتي تكنيك وعيارتكي دنجي تشاوا تيتا ويشاوا هرملت دشارتي نورمال ده اورجانيزاسيون كده تشتي وصحه يعني تو اشترتي وصلتي وتن ديجا تي فرنسا تي هرقادي فرنسا تي ساوند تشيك فلان ساعته دورات صحنه تی چقاس وقت سر صحنه ببینی تی چهار سر صحنه در که کنگی دا کهوی لید دوان برنامه دوان تشتانه یک جی کفشنینه لما خاطره هنری و موزیکی تنه مخابن يعني پولیتیک وانک دکارش خواه داری گوری حسابی خواه 2 ساعتا باخوه نا پرسه گلو وقتی من چقاس بو که گلو ملت لحیویا چی رزقنامه رضا برنامه چی انتشتی وصل نافکرن يعني جبال ويك هم نكارن كاري خو بكن يعني براسي رز وي كاري موزيك يعني مدخواست قالك بيتر رز ورا قرتن ليه ابتشتكي وصل مخامن دوان برنامه دا تنبو جخوا دما جارا داوية جي از دركتم سر ويدكي مجوان رجي قوت مقو ازيدي في اوائين نكارم ورن بان برنامه نشو لا ام نكارن كاري خو بكن حتى از جوارا دخوازم برنامه هری داویه استبلی بوم سرپیهاتی قومی یعنی تشتک قومی ستران بیجک یک بری من درکت سر دکی سترانا خود گوت وی گاوی پولیتیک سترانا وی نیوی ده قد کرن گو پولیتیک وانک هیا بالافراوی هیا دوی بگیج بالافر هیا وی بگیج سر بالافره جبر وی که دوی زو گوتنا اخفتنا او بکه هره یعنی خاطری وی کاری او خواستی گرن مخابن جبر ويكي جي براستي جي يعني مرف نزان مرف چاوا بيجا يعني پشر مجوان رگو شرطي من هبه يعني دويجا دماز ورم دويجا دوي او افتشتانا همون زلال بن دوي هم كارو من كاري خوب راحتي بكن لما براسي افكاري كي بروفيسيونال جي يعني دا انجام دا ام درد كفن سر دكي دوی سیستما دنگ باش به دوی رزا برنامه اشکره به هر کس کوری عقلی خواه نگوهرینه و دوی کسی وی کاریج که پروفیسیونل بین مخابن تشکی وسا تنبو حوالی دلال پیش ره دما من اف شرطانا نشان داشت خواه بیدی گازی من جینه کرد yani چند سالی 4-5 سالی وی داوی
جخوا يعني کسی که گازی مجینه که جبو نوروزه لید ملت زاف برسین چما ممارات نای کنسرین نای برنامه نوروزه هل بد جملت رنا بيجا ممارات قوتية انقرق وانا راسته بشرق قوتي نوصل در خستن يعني ممارات نظام چخوا پره خواستية نظام جنافچه بچوك چخواز نظام چه خواستية لیا دروين مزنه يعني كي ما اپره یا من یا جي مناجري من مشكي خواستيش كرما غرب لا بيجي اثبات بكه ليز خوازم بيجي بيجم حواله دلال حقي هنرمند هي پرجي خوازه چاوا دما کارکرک دار کاری خود که حقی خود استینه چاوا پولیتیکوانک هر مهماشی خود استینه چاوا شاردارک هر مهماشی خود استینه هنرمند جی دوی دباره خوب کلام کاری موزیک کاری که ارزان نینه يعني تتني سترانه كي قيتكي وبار ودكي حتى او ستران خلاص دبا يعني زيده 150,000 تلا تاني السترانك دچا وش سترانك زيده اسرومان تدني بكاراني يعني بي دبي هنرمنجي دباره خوب مخابن روشبه سوزان دپرسه تو هری زیده ده حیرانه خود چه حزدکی از به دوستی خود گلک سر بلندم هوالا دلال لما يكو حتى أنا ما برو هاف ناس كريه جوري يكو سر صحنه دما دل كم سر دكي و رونايات چاويان دبين زاف كبارن زاف دل نزمن زاف دل سوزن دل گرمن ابو من دشتي زاف گرنگن جبر ويكي جي از بدوستي خو بگهداري خو زاف سر بلندم امل دپرسه تو چما ایدی تنه سترانه لسر اوینی دنویسینی نا گلک سترانه مبراستی جی پرانی سر اوینیه هلبتی سرخمگینی شابرینا جه لی برجی پرانی سر اوینیه بو لی گلک هسنک سترانه تنه وک سر اوینیا هف سره که هف جینه که فهم دکن لی هنک درباره اوینیا ولات ده هنک درباره اوینیا خوزای ده هنک درباره کیف خوشی ده لی دزانم گله کس وانا تنه وی آوایی فهم دکن بله راسیم مصطفى دویجه تجبو روژاوا گوتن امتحانه روژاوا برینه کوره و هیویک مزنه بو من ولی دلال سلاو حسکرنی خود شینم با روژاوا براستی دلی من گلوه دلی من ویزانه سلما پولات پرسیه بریا تنافدار بویی و پشتی تنافدار بویی دجیانا تا چه گوهریه دجیانا من دگلک تش گوهریه حوالا دلال جخوا دوی بگوهره شی بمین لما وکه هراکلس شی دویجه ده جیانه ده دنیای ده تنه گوهرتن ناگوهره هر تشت گوهره کافر جی ده گوهره مری جی ده گوهره لی از وی داره ده گوهرتنی وکه تشکینهینی فهم ناکم یعنی با تشتک ارینیه و از دخوازم ویجی بیجم از جبو فکری خو نامرم لما دبن شاش بم و از دما فرق بکم فکری من شاش از فکری خو بگوهرینم لی دهن مجاره ده سکنا من نگوهریه تشکی کو از زانه بمشاشه نحقیه سکنا من البروی نگوهریه براستی جی حوالا دلال عبدالسلام آجار پرسیه گلو مسئله کو موزیکه چیه و تقد دوز لکو موزیکه بکری حوالا دلال از دخوازم بیجم يعني اب مثلا كو موزيكي جديده درباري هن آگاهیان ده يعني هن تشتان ده وك جيانا مني تايبت وك مرسلا چوينا نوروز گله گوتا گوتين نراست دزيبرن لسر مديا جوا كينا جي مجارك جي ابد وخازم سري ده به مجاري بوارا پار بكم سرپياتيا مني موزيكي بيا واي دست بكر يعني 2000 و باورم 13 بو جارا اولي ام كتن استوديو اج بو ام البوم كي خيت بكم البوم خولنگ اورو باران ما او البوم قید کر به ده هیاما پاروکر نیدم چون براستی من و کارانا زیاده جی نزانی بود یعنی وکه هر هنرمنده نو دست پیدا که استرانبیجی نو دست پیدا که جیوان مجارنا آگاهدار نبون هم چون کو موزیک ما او البوم دایه
تبل همو مصرفین آلبومه یه استودیوی همو تشت مدا من بخدا yani لی سروی رجی 3000 حقی چاپیج مستند جبو قلنگ اورو باران پشت رمک آلبوما کردی که قید کر اوجی 2015 ده درچو جد بنبانه کوموزیکی ده درچو حتی به برگاوی حقیقی یعنی حتی به برگا آلبوم جی ما بخدا چکرن حتی حواله کی دوسته کی ما یکی ویکاری دکه چکر گازی چادر از سلاوی خوش بوی جیدشینم نا وی مبسته حتی که به برگا آلبومه حقی موزیسیانا حقی استودیو همو مبخدا سر دجی جبو چاپ کرنا آلبومه 5000 پره جمستند yani dışarıda normalde va mesrefana hemu aydi prodüksiyonana sardajı dve hatine va albümana wara parvekirin de ema jibili ku tişteki bidin me jibel ku haqi jibili ku mesrefeki bidin sardajı jbo kulinga urbaran 3000 jbo kurdika 5000 pere haqi çapej mistandin u 12 sale hinji من یک باغنوت جوان هر دو آلبومانه مخزش نکردی حتی و آلبومانه هموانه که دوچه کو موزیکی هوالی دلال یعنی دورده براسی نحقی یک مزن هیا راست من نزانی بو او پیمانه که من دایم ذکرن من نزانی بو دان دشاته نورمال ده اف کارانه و سنابه پشره yani pişre ev albümana derket bed hentişt fahm kir brastiye nahqiye ke hatta zkan vej bejim de medya civaki de beje işte zana vando ku nizanım lorika cemilen da kijan klame navdar buyi za para kazanç kiri tu pe navdar buyi paşete pişta xodayı yani zana vando dil de soje strana bedengi lorika cemile u gelek strana din va albümana day u من قد پرجوان آلبومانا قزنش نکریه یعنی همو آنا که هنجی دیچه کو موزیکی و اوجی خو کردکن یعنی چخواس حقارت المعاد کرن دوی درباره ده گو تا کم دوز لکو موزیکی بکری لیما تو دوز لکو موزیکی بنکری لی جامعه کیش بو خوده دا خو یعنی اگجی ندا نگو نا آگاهیانا نراستن و اف حاتنه قزنجین آبوری هنجی دیچهش کو موزیکی لی بله از د فکر می دیش کو موزیکی واره بگیرم و هر دو آلبومانا لما براستیل بدر نحقیه که د بی اب نحقی جی جوهوله رابه حتی از خازم که آنکدوت وی تشتی جی بیجم یعنی براستی خزانیه مزن دبون یعنی وی دمی یعنی دما منو دست به موزیک کر شرطی می آبوری زاف زور بو حقی و آلبومانا و پریکو جبو چاپیج مستند محبوب محمالتیه دا yani محمالتیه گارس یا پوش یا گنم دکر حتی از کرم نامیشان جی بدم yani دنابرا قوسری ویران شاره ده کارگه هک حشکرنا گارس هبو ناویجی ardallar tarım bu eğer rast ardallar tarım bu yani eko bu xazın karar jurji bepirsin wan salana elwird xabetin yani mahamu و مسرفانا جی بی هوایی da حتی چیروکک yani serpiyatiyek منی دن هیا کو جمره بو گلک موتیواسیونک مزنجی روزه که ما گارس بارد کر لهندری انباری کامیونک هات خدا برگارست می کامیونه داگیرم د کامیونه ده کلامام لید خست yani ya albüma kulunga avru baran derketu ve çağı havala ki ma ye xabatkar çuje ragu wala ev kesi ve klamê dibêje ev şexsaya şoför bawer nekir hat ba min gu ez xwazim tu çefiya xwe vekî lema ew kar hinekî karekî gemarî yani toza ve zehfe me çefî bida serê xwe min çefiya xwe vekir lê rûyê min jî naz neke lema zêde medyatîk nînim yani we çaxê qet medyatîk nibû lê bi min da sondê ku rastî jî ev tuyî min got rast e ezim yani ev albûma min e strana min e camê wê çaxê raşt bêrekê û got madem tu stranbê jî tu vî karî dikî got ez ê hel tevî kamyonê bar kim mêrik teşkê xwe hel kir û raşt bêrekê alî min e û hemû kamyon bar kir nizanim niha gelo me gudar wê vê vîdeoyê bivînin nebînin nizanim lê silav û rêzê xwe dişînim bo wî jî
yani bu kurtasi bu şartana bu şartı gran ev para hamuj mestendin و جبلي كوبراستي تو كدك وانتي كذي دوان شرطي زور ده ما va albumana çap kir و مبتاوي جلكم زيكي دوز بنكري هوالي دلال يعني افجي جبو خاطري خاطره ما في من هاو براستي من او دوز ذكرى اللي ما بنكر دبي اف راستي جي بيزانين اجلال دبرست تو جبو چه لهنك باجاران قد کنسرت شيناكي مينا درسم وان آگري بلي سرد هوالا دلال اگر مل باجارکی کنسرت چه نکربه تو زانه بلوی داره یا دستور ندانمه یا سالون تنه لما کسی باجاره مجبور خوده سالونک چه نکرنه سالونک سیویل است بستکم گلک سالونین سپوره هنه یا جی یه سالونین کنفرانسی هنه لی کریدا یوالیتی هنه لی پرجاره وان سالونان نادن من yani gelek serledane me ba awayekî neyînî ve enjam bûye yani ev bajarê tu behs dikî ev pirsgirêkê wisa gelek hatine serê me mixabin rewş hebe bi hêvî me rojekê derfet çêbibe û ev astengiyana dernekebû em karibin li hemû deveran hemû bajara em konser çêbikin hevala delal Ragip Zal dipirse tu çawa dikarî divê jiyana qirêj de ew qas naîv û bihêvî bî ez spas dikim bo vê pirsa xweşik lema ew naîvbûna ew dilpakbûnaya te ya hevalê deran bihêvîbûn jî birastî gelekî bihêvî me lema li vê dinyayê camerên we te baş jî hene yani gelek merivên baş jî min nas kirin gelek tiştên baş jî hene li vê dinyayê ji ber vêkî gelekî bihêvî me hevalê deran Kerem Akyüz dibêje te strana şîreta dil ji bo çi nivîsan tu zanî piştî wextekî meriv dibe îdî ez tişkî şaş nabim yani hinek emirê te derbas bim ev dê ola min gelek tişt dîtin îdî ez şaş nabim îdî bi her tiştî nayêşim lê pişrê hin tişt qewime tu bala xwedê dîsa jî gotinên necamê re cana bîsa ji dilê te dêşînî tu ferq dikî tu hîn tam nekemilî wê demê diçim serê li dirê xwe dixim divê hinek şîret li me bike çima dêşim divê neêşim elema peyva başî ya xirab ji ewliya xwediyê xwe ye çîroka strana şîreta dil jî hinekî hinkî ev e Rojen dipirse dibêje tiştekî ku li konseran hatine serê te û te qet ji bîr nekirî heye rojekê em li Îdirê bûn bawerin camerek hat ser sahnê lê bi xezeb hat yani bi rastî dema min wê xezebdî min got gelo yani min kifş nebû gelo wê li min bide tiştekî bîne serê min ya bi hezkirin hatî ez ferqêt nebû lê hat wisa ez hembêz kirim bi rastî bi hezkirin ez hembêz kirim lê بأوایکی به شد یعنی شدت یعنی اصلا من جوان بینا من نچونات یعنی من جربو از نکارم نفس بستن من هنک سست بکن نکارم لین ادکرب فتسیا ما براستی جی لی خودی کری جامعه که هات از خلاص کرم یعنی یه اکیبه او جی هنه کی براستی به اکشن بو او بیرانی نامن حواله دلال Zehra adanır dibêje eger tu bikarî tenê şîretekê bidî ciwantiya xwe tu yê çi şîretê li xwe bikî ez ê bêjim mem ew ê derbas be merax neke ew ê derbas be Egît Saylan dibêje çîroka strana rûbarê dêrgulê çi ye Strana rûbarê dêrgulê bo bîrayîna xwişka min û keça apê min hatiye nivîsîn lema dema jiyana xwe ji destan yek jê 13 salî bû yek jî barim 16-17 salî bû yani gelek bilêmên şev rast jî Pirtûk hez dibêje çima hin hûn ji bo îmzaya pirtûkên xwe tev li pêşangeh û panêlan nabin Ez silavê xwe dişînim bo te xorto bo vê pirsayî spas lê ez dikarim vê wisa bersivînim
نویساندن قادا منی پروفیسیونل نینه ستران بیجم راستی خوازم yani gelek kesin دوی کاری ده پروفیسیونل هیه جبر وی که زده وی مجرد خواه ناخم در نخوازم درکم پیش لما قادا منی پروفیسیونل نینه لیسپاس دکم بوده زینه کاید و پشتی کتنافدار بو هری زده چه بتزار هات جیانا منی شخصی ده وکه بیسکا به رژیم گوت گلک تشت yani ایدی تو ایدی آیدی خوشی نینیم تمام yani برپرسیاریان تا زفت بند دویت هر چشتی خواه بپیوی دویت گوری برپرسیاریا خواه تف بگری yani براستی نافداری هنه که وسا جدور و دزانم هلی وی خوشی هی جدور و جی حسان خوش خویه هلی وی زحمت جی هی راستی جی دوی مروف کار برای لوی باری رشید 13-0 پرسیه پشتی نافداربونه تشگل و پرسکریکن گل دور سکنی یا آننا براوا جیوه بهتر کتمه ناف و حتی بهتر برپرسیاری هیستکم لوند کاش دبیجه چما تو ایدی دی کنسران دسترانا زانا اندوک نبیجه جبو چه دسترانا برخودان خوشتوزه لسر پلاتفورمین دیجیتال را کر حوالی دلال سترانا زانا و اندوک من جزا جفخار yani cezayı girtigehe muxar cezayı girtigehe hat taluk kirin li dema tu ve dubare dike ew ceza te infaz kirin ji ber vê demek dirêj min nikarî bixwe yani ew stran ser sahnê bigota dê em ê bat ez tê ketama hefsê helbet me îtiraz kir ji vê biryarê re biryara dargeha biçûk yani ya herêmî me li dadgeha Makezagonê îtiraz kir û ev îtiraza me jî hat qebûl kirin û niha em wê stranê bi kêfxweşî dikar em dixwînin yani strana berxwedan xweştozê jî bêyî destûra min hat parvekirin lewma dema me ew stran qeyd kir yani biryarek me ku em parve biketine û lewma me ji xwediyê wê stranê destûr nestendibû kompîtera hevalekî min de bû wî parve kir yani bêyî ji min bipirse parve kir pişre belav bû tabi û her wiha me gotinê wê stranê şaş xwendine yani bi min divê bêyî îzna bêyî destûra xwediyê stranê me li strana nexwîne ev bêrêzî ye rastî ji ber vê hesasiyetê min nexwest belav bibe û her wiha min gotinê stranê jî şaş xwendiye ev jî xalek pir giring e yani divê mirov tiştê wisa miqante be ez vê wek berpirsyarî dibînim bi rastî jî Nazar dibêje xeyaletê herî mezin çi ye vêya weke xeyal jî mirov dikare binirxînî lê weke eger hêzek minî süper hebiya min dixwast destê xwe bidim çi baştir bibe çi dibe bila be bi rastî ev jî weke xeyaleke mezin e bêhêvî me rojekê pêk were Mercan Neslihan dibêje ez weke Tirkekê li we guhdar dikim û min qet nedîtiye hûn bi Tirkiya xivîne gelo sedemek we ya taybet heye Sevgili Mercan ben dünyadaki bütün dilleri severim ve gönül isterdi ki dünyadaki bütün uluslarla hiç tercüman kullanmadan iletişim kurabilmek. Dolayısıyla Türkçe veya herhangi başka bir dile karşı asla olumsuz bir durum söz konusu değildir. Fakat şunu bilmeni isterim benim ana dilimdir Kürtçe. Ve ben kendimi en iyi Kürtçe'de ifade edebiliyorum ve Kürtçe benim ruhumun penceresidir. Mesela annem Kürtçe dışında bir dil bilmez, babam da pek bilmezdi. Yani bir şey Kürtçe söylemeden sanki kendi anlamını bulmayacakmış gibi geliyor bana. Bahçede öten kuşun sesi bana Kürtçe geliyor. Ağaç dallarının arasından geçen o rüzgarın sesi bana Kürtçe geliyor. Yani biraz da Kürtçedeki ısrarım mı diyeyim ya da Kürtçe konuşma isteğimin asıl nedeni de budur. Sevgiler sana. Resul Topaş dibêje piştî hûn navdar bûn hûn çima ji mekemê qetiyane
هەواڵێ دەلال ئەس تجاری مەکەمێ رە نەخەبتیمە تجاری یعنی بن گرێدایی مەکەمێ نەمامە دەما من و دەستوی کاریژی کرد سەر بخۆ بوو و دوتو وەختی دە نەبوومە ئەندامی مەکەمێ و حتا تەv li vêya jî dema qayûm hatin ez ewlî çûm alîkariya wan ez çûm piştkiriya wan konserên piştkiriya mekemê ez tevlê bûm û ez serkeftin ji wan dixwazim yanî bo hemû saziyên Kurdî. Şevger 21 dipirse dibêjin hûn diçin konser û bernameyên qayûman jî gelo ev rast e. Hevalê delal weke prensîp ez qayûman re naxebtim. Lewma ez ji demokrasiyê bawer dikim yanî îradeya gel bo min esas e bi rastî jî. Ez tu cerî bi qayûman re nexebitîme naxebitim û ez ê nexebitim jî yanî ev weke prensîp wisa ye. Enes dibêje hûn ji bo şexsan vîdeoyan dikişînin yan na? Enes ez vîdeo bikişînim yanî bi hezaran daxwastê divê ez karekî nekim sibê heta ber vîdeoya bikişînim. Lema ez hemû roja xwe jî bidêm têrê nakê û ez ji yekî re bikişînim û nekişînim jî nabe divê mirov bi edalet jî be ji ber vê yekê vîdeoya şexsî nakişînim mixabin. Lê hûn ber dilê min zaf ezîzin. Cîdo dibêje tu bextewarî zaf ez zaf bextewarim. Mihemed dibêje hêviyên te ji bo pêşeroja Kurdan çi ne? Ez ji bo Kurdan vê dixwazim hevalên delan. Tiştê ji bo neteweyên din helal e, ji bo Kurdan jî helal e. Tev li mafê berîkirina çarenûsê. Divê Kurd jî wek her kesî bin lewma xwîna kesî jî ya mesortir nîne hevalê delal. û tiştê ji hemû netewê din re heq helal ji bo Kurdan jî helal e. Ji bo Kurdan jî heq e. Musa dibêje te çi peyam ji bo hezkiriyên xwe yên êzdî heye û çi projeyên te yên taybet ji bo wan hene? Ez silav û hezkirinê xwe dişînim bo hemû dostên me yî êzdî û bi taybetî bo miletê me yî Şingalê. Lewma belkî hûn nizanin lê pêşê min jî êzdî ne. Yanî galek galkê me yî mezin êzdî bûne. Bo min ji ber vê yekê bi rastî jî miletê me êzdî ber dilê min gelek ciyek wan taybet heye. û helbet stranek min de derbarê keçên me yê Şengalê jî heye. Em ê rojekê wê jî parve bikin hevalê delal. Zozan dibêje konsera te yê herî zêde dicî hezkiriye kîjan e? Ew konserên ku em û millet dostên xwe coşa xwe derdixin erşê ezmana û em bi yek dengî stranan dibêjin. Em kêfxweşiya xwe dostaniya xwe parve dikin. Ew konsernan ber dilê min gelekî ezîzin hevalê delal. Fırat Taşdelen dibêje silav û rêz li gorî min tu bi hunera xwe gelekî serkeftî lê çima tu her tim dibî babeta rexneyan. Guhertin hinekî zehmet e yanî bê sancî bê êş nabe. Dema tu tiştekî dixwazî biguherîne tiştekî rûniştî û bi min şaş. Yanî wê demê tu bi vê nebê bertekê jî werin. Tu bi vê nebê rexneyê jî werin mixabin gelek tiştên tê gotin ne rexneyê jî weke tu zanin. Lê herkes gorî şîrê xwe daxive hevalê delal yanî hemû rexne ser çava divê hebin jî. Lê xuya ye em hin tişta jî rast dikin ez vê wisa dinirxînim. Dema tu derdikevî pêş gelek bi milyonan kes cana bi te re kêfxweş dibê lê çend kes jî cana hêrsa wan tê. Em çakin. Car Sound dibêje rojekê her tişt were ji bîrkirin hûn dixwazin li kêleka navê we kîjan hevok bimîne. Ez dixwazim li ser mezelê kevirê mezelê min wisa bênivîsandin. Dema hez kir bi rastî jî hez kir. Dema xemgîn bû bi rastî jî xemgîn bû. Dema kêfxweş bû bi rastî jî kêfxweş bû. Jiya. Newroz dibêje şîretek weya ji bo ciwanên nû dest bi muzîkê dikin heye.
yani وەک شیرەت نا بڕاستی vê wek şîret nikarim bibêjim yani nikarim şîretal kesî bikim lê weke dostekî weke birayekî dikarim pêşniyariyê wisa bikim. Dema we bi zimanekî yani we bi Kurdî we müzik çêkir ji kerema xwe re wê çandê başîn bibin, wî zimanî başîn bibin. Lema müzik tenê stranbêjî nîne yani fikrek wê heye, hestek wê heye, heta felsefeyek wê heye, dîrokek wê heye, erdnigarek wê heye. Tenê ez ê derkem ser sahnê strana xwe bi Kurdî bêjim û paşê jiyana xwe wekî din dewam kir bi min ev samîmî nîne bi min baya. Ji ber vêkê divê hûn vê çandê baş bizanibin yani fikra min ev e. Eyüp Kartal dibêje çima bilêtên konserê te ew qasî bihane. Niha ji bo konserê li vê derê ez dibêjim hevalên delal yê li nava welat. Dema ev rexneyana hat min gazî organîzasyonê kir min got rexnetê çima bilêtê rastî jî buha ye. Yani ez dizanim rewşa aborî li welat ne baş e lê camê re yek bi yek mesrefên tê kirin yek bike got ev qase ew qase ew qase. Yani kiriya salonan, kiriya ekîpmanên teknîk, mesrefên otel û xwarin û heqdestê xebatkaran. Yani ez bawerim hûn van tiştana zêde jê agahdar nînin lê mesrefek zaf mezin e. Yani piştî ku min lê nerî bi rastî ez qanî bûm kî ew hew qas dibe lema li pişt me hevalên delal li pişt me kompaniyek mezin tune ye, saziyek em bêjin wezareta çandê tune ye em xwe bixwenin. û ji ber ku bi Kurdî sponsor jî çê nabin yani em keve xwenin. Zêdeyî pêncî kes meriv mere dixebitin. Yani müzisyen û ekîba backlineê û ya teknîk û ewlehî û kesên pişt sahnê dixebitin û divê hemû va însana heqê wan were dayîn lema debara xwe vî karî dikin. Keko elçî dibêje tu çixarê dikişînî ez çixarê nekişînim û bêhêvî me tu jî nekişînî û ez pêşniyar nakim bi min divê kes nekişîne lema tişkî baş nîne hevalê delal. Rûkem Bûrek dibêje te porê xwe boyax kirî yê min porê min li ber tavê reş dibe hevala delal. Mahsûn dipirse pirtûka herî zêde tu jê hez dikî kîjan e? Pirtûka montên ya ceribandina bi rastî jî bandora gelek Kurd ser min çêkir bû yani. Omsa lezzet diyarî dibêje tu çima her tim dikenî? Anzîlha Keser dipirse çend stranên aîdî te hene? Ez hejmara wan tam nizanim lê texmîna min derdora sedî heye belkî hinekî jî zêdetir belkî hinekî jî hindiktir. Hevtireng dipirse çima stranekê bi hewramî navêjî? Ez silav û hezkirin û rêzê xwe dişînim bo dostê xwe miletê me hewraman jî. Min bi gelek devok û zaravayên Kurdî stran gotin rojekê eger derfet çêve Xwedê emir bide teqez ez ê bi hewramî jî stranekê bibêjim. Nazal Keskin dibêje tu çima govendê nizanî? El ser dixebitim bi hevala delal lê bi rastî baş nizanim lê zîhîn bibim yani ez bibiyarim divê mijarê de. Dîlan dibêje tu herî zêde ji kîjan strana xwe hez dikî? Ez ji hemû stranê xwe hez dikim yani strana ku hez nekim nabêjim ji xwe. Lê strana min ku ez gelek cara lê godar dikim strana qulinga ew rûbaran e nizanim çima gelek zêdetir wê godar dikim. Meyrem dibêje tu qet li ser sahnê gotinên stranê xwe ji bîr dikî? Ez navê xwe jî cana ji bîr dikim. Gote bawerim baya pirsa dawiyê ye. Gulsim dibêje çend birayê min hene lê bi min re napeyivin tu yê bibî birayê min. Çawa nebin birayê te? Bawerim em gihîştin dawiya
پرسان گلی هوالا نا گلک پرس هاتم پرسین یعنی جده هزاران زیده تر بو بخواسی کو ام وان پرسانه همیان بپرسن مخابن جهلا تکنیک جه بیکانینه لی پرسین هری زیده هاتو بو پرسین ما لوی داره ما کنکر هواله درال و ما هولتا از برسوی وان بدم وان وکه خلاصوک دخوازم وان تشتانه بیجم هوالین دلال لسر مدیا جواکی گلک تشتین قریش تیگوتن براسی قاده کنه کی گماری بویا یعنی هل بتش بو هر کسی ناویجم بلا شاش نه فهم کرد لی گلک گوتا گوتن برادای جیت زیوره دزانم و وانا هموجی درون یعنی سر مرسله کو موزیکی درون مرسله نوروز و پرخواستن درون مرسله سترانا زانا و اندوگ درون مرسله سر جیانا منی تایبت و سر مالباتا من گلک درو دزیورن و از خوازم ویجی بیجم مالبات گوری چانده ما تشتکی پیروزه براستی جی اف حده کسی نینه ده درباره مالباتا من تشتی حالتوش باخ یعنی اف حده وانینه براستی جی لما مالبات تایبته دوی تایبت بمینه و دوی کسک زماندری جیه نکه لطو مالباتا و هر وقت خوازم يعني هنتشت هنا مرب نزانه مري چاو بيجه يعني من هناكي بحثا مديا جواكي كر وان روجي ويالي نخوازم سري وبيشين اللي تخوازم بيجي يعني چندن بري بو دبن پاروكرنك هنرمندك كرده هنرمندك جن بو يعني تشتي وصال لوتي هاتبو نويساندن مرب دكاره مروفان رخنه بك يعني رخنه حقه لي جير حقارات سخيف افترا تشكيدنا يعني تشتي وساعته نويساندن براسي دلي من غاليه يعني مروف چاو دكاره ججنه كي روا گوتنا نابيجن يعني بنيرا لروجاوا گليه خوشكك ما برين ما قيامات راكر لي همان كسيك وقاشو يعني هنا كس جوانا من پارذكرني وانري هم او تشتا پاراسي هم جيل بني و پارذكرنا وسط تشتي قريش وسط تشتي بيس كوتبون دلي مروف تخليها يعني قادك وساجي هيا راستيك وساجي هيا للدنيا اللي دبي مرف زيتاجي قوه ندر تشتي وانا بيوا قنجي يا خرابجي اولي يا خود يا خويا وهركز قوري شيري خود اخره واسباسيا وحميانتك وسلاف وريس وحسكرني خو بوا تشي وازي هو بدن بوا سترانكي بيجم بوا اكوستيك تشارينكي بمين خوشي ده چبو چنبو و شکنو کونار بو شکناری بری خیرم و خنینم پیرار بیزار و بیزمان بود ناس بود لیدی ساجی هوا اندابو از نقشه یک لالم دبلينم دنالم هاوينك كرمزيز ملالم وستيا وبحالم مال ويرانك ماس خونك دبينم البرسياوي دنياك دلردينم نبرسم يسوي ناوي شام سوزدارم از نقشه یک لالم دبلینم دنالم هاوینک
كالرمزي زملالم وستيا وبحالم ما ويرانك مس خونك دبينم البرسياوي دنياك الذين برسويس ناوي شمس زارم